Ok guys, nou te di nou bezwe pou m pale nou plus sou call center isit au Mexique. So, m bral fon video, prochaine vidéo m bral publie sou chanel la. Se de sa m bral pale nou. Asi. So, ret branche, e pi kreto m bral pale nou de, m bral pale nou tout detay de call center. Pale nou de call center deja, men m bral pale nou plus detay. So, ret branche guys, pa bi abone, e pi komante. Ki ne pot kesyon ken gen, nou kon salye deja, nou ap repon nou. Big up guys. Ok guys, mwa l'achete yon ice pou mwen. Yon ice. Venga, serían 50, lo veo allá. Gracias. De nada. Yon ice, son stil de gabzouf. Permiso, por favor. Fe. Disculpe. Paske chale a red an pil la guys. So mwa yon ice, mwa be a 4 de kredi. Por favor. Fe. Ingresemos tarjeta, si usted fuera tan amable. Gracias. No, así está bien. Muchas gracias. Se agrata la tarde. Hasta luego. Gracias. Ok guys, jam di nou an la fin paket frezi la. Mwa repon ti ice. Ice. De gabzo fresco etranje. Gawab. Ki son chale ya. Fon pil video nan zon sa deja. Sa son plas. Kodo ka vin pozo men. Le sole la chou. Aksyon la gon chta le kap kraze bouda moun la. Awan. E pi gen pil freche sou plas sa. So ka vin pozo la avek ti menaj ou bien pou kou. Awan. Pou pozo la. So nan tout video mi yo m toujou di nou sa mwen me plas an pil men. So debou m gen ti an ti tan libre nan travay mwen, se sou plas wap joun men baz. Sou plas. So an plas ki pripe a sou wap joun men. Se nan ap gade la an fas la son kazino. An kazino li rele le gran kazino. Well. Grand kazino. E pi se kon sa guys. Pa fè video a long paske se just mwen devle montre nou plas lan. E pi sa fè lotan pa publiye video non plus. So devle update nou baz. E vin apwe son lot video. Kite kesyon. Sinye kesyon, kite kesyon. Pose kesyon. Ok, c'est comme ça nous faisons ici à la ville Mexique et puis respect guys. Llama al 01800-123-0321. Evoluciona la forma de hacer tus juntas de trabajo con videoconferencia Telmex. Conéctate desde cualquier Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business.